بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريباو يتي جوميرادو تبارك وتعالى hande iɗen andi ko ñalande jeyande ñalaɗe teddude ɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala, ɗum ko ñalande arafa. Arafa noon no mari ɓure ɗuɗuɗe ko ñalaɗe buy ala. haray ino jeeya e ɓure ko arafa mari, wondema ko ñallal timminirgal diina kam e timminirgal nemaji ɗin immorde Allah subhanahu wa ta'ala. fillama ka defte ɗiɗi selluɗe ɗum ko sahihul bukhari e muslim, wondema sayyidina umar bin al-khattabi radiyallahu anhu ɓe maki, wondema gorko alyahudiyankejo wi'animo ko an yo lanɗo gonɗinɓe ɓen ayawal no ka nder deftere moɗon ka qur'anare moɗon nde wonɗon e jangude, hara menen alyahudiyankoɓe ɓen fop ngal ayawal ɗon ngal jippino e amen, min jogotono nde ñalande ɗon ñalande iidi. on tuma seydna umar bin al-khattabi ɓe landi ko honɗum woni ngal ayawal. alyahudiyankejo on wi'i alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan, suratul maida. ɓe maki ko ngal ayawal ɗo. seydna umar bin al-khattabi jaabimo, min andino ɗum, min andino ngal ñallal, min andino nde nokkure kangal ɗo ayawal jippi e dow nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. ɗulle ko honde sayi ko ñalande tawno nelaɗo alayhi salatu wassalam hino dari ka arafa ñande juma. iɗen andi le arafa on nden ñande jama on fo wara no tumbodiri ka arafa ɗon yahuɓe hajju e umra fo hino tumbodiri ɗon. ko ɗum waɗi so nelaɗo make alhajju arafa, hajju on ko arafa. ɗimmum ɗum nde ɗo ñalande no mari ɓural nde tawde ko nde iidi wonande yimɓe dariɓe ɓen arafa. nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ɓe maki yawmu arafa wa yawmu nahar wa ayyam at-tashriq عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب، رواه أهل السنن. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نزلت أي آية اليوم أكملت لكم دينكم في يوم الجمعة وفي يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد. نلال عليه الصلاة والسلام بماكي ñalande arafa e ñalande hettugol layya e ñalade
tati fawtide ɗon ɗen ka layyaji ɗi ŋettete ɗon ko iidi amen mene yimɓe l'islam ɓen. ɗeɗa ñalaɗe ñande iidi on ha ka ñande layya on hatti ɗon ko ñalaɗe ñamugol e yarugol. fillike hadis on yimɓe sunan ɓen gonɗi fillama kadi e seydna umar bun al-khattabi ɓe maki nazalat ay ayatu alyawma akmaltu lakum dinakum ɓe inni ngal ayawal ɗo kadi ngal jippike ñande juma ñande arafa ɗeɗo ɗiɗinolle ko iidi wonande men menen julɓe ɓen. juma ko iidi wonande julɓe ɓen, arafa ko iidi wonande julɓe ɓen. kadi nde ñalande ɗo hakken ko nde teddi allah jomiraɗo no wondiri nde. joni noon ɓe wi wal azimu tedduɗo on la yuqsimu illa bi azimin, o wondirta si wona ko teddi. fa huwa yawmul mashhudi, ko nde woni ñalande seedande mum, fi qawlihi ta'ala e konngol jooma wa shahidin wa mashhudin, ko nde ɗo ñalande. suratul buruj. fa an abi hurayrata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم الموعود يوم القيامة واليوم المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه الإمام الألباني. في اللام سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه نلا صلى الله عليه وسلم ماكي اليوم الموعود نيلاند فودان يوم القيامة ونيند درنغال. واليوم المشهود نيلاند سيدان يوم عرفة ونيلاند عرفة. والشاهد سيدي دون قفاندا يوم الجمعة ونيلاند جمعة. إذن يوم عرفة نيلاند عرفة ونيلاند تدون. وهو الوتر الذي أقسم الله به في قوله والشفع والوتر. ko nde woniri kadi wootere ma bajjere nde allah wondiri e muɗum ka suratul buruji. qala ibnu abbas radiallahu anhu alshaf'u, seydna abdoullahi ibne abbasin ɓe maaki ka tafsir ngal ɗo ayawal alshaf'u ɗiɗije ɗen yawmul adha ko ñalande kirse ɗen, wal witre wootere fandande nden yawmu arafa ko ñalande arafa. وهو قول عكرمة والضحاك. شيخ إمام عكرمة ضحاك كم بكدي كوني بفريد قال له آيوان نيابون أن صيامه يكفر سنتين ورقل دي نيالان دون كدي مونتاي ذنوباجي دوبي ديدي هتان فجنن هتان أرينن. نلالو صلى الله عليه وسلم ماكي عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. montai hitande fejjunde kañum may hitande arayde. ɗum ɗo noon ko hertinana ko yimɓe ɓe tawata ala arafa ton ɓen, amma wonɓe arafa ton ɓen nelaɗo horano fewndo ko ɓe daroyi arafa kadi hiɓe haɗi ɗum e fillayeji go'o. haray kadi ko ñalande nde andanɗa hoore ma koye nden ɗon allah ƴetti ahodal ngal hakkunde men enen e makko ko daali kon alastu bi rabbikum emi laataki komi joomi moɗon. allah joomiraɗon anni addi annabi adama yaltini en fof e makko wa gabbo e jarra wallini yeeso makko o landi en alastu bi rabbikum, ene mi laataki komi woni joomi mon. qalu bala, ɓe wi pelletti ko a woni joomi amen. idan ɗum ɗon kadi ɓe maaki no tabiti wonde makko e nde ɗo ñalande allah joomiraɗo waɗuno ɗum. ɗuma jeegaɓo on ɓural jeegaɓal ngal annahu yawmun maghfirati dhunub wal itq min annar wal mubaha bi ahli almawqif. haray ko ñalande kadi nde andanɗa hoore ma ko montirde dhunubaji yimɓe ɓen, kadi ko rinɗinirde ga e natugol yiite, kadi ko bungirgol ɓeɗo yimɓe daroyiɓe arafa. haray noon en raɓɓindinoto ɗo sabu leero on waɗen feere juulen
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله واستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.